Ubu tuvugana muri biriya bice bya Buhimba mu cyerekezo nyine cya Walikale uvuye Masisi. Imirwano iratarimo kuko abarwanyi ba Wazalendo bari bazamutse bavuye mu misozi ya kure cyane ishira ahantu hitwa Mureke, bongeye kuba bahangana na 23 kuva mu ijoro rikera uyu munsi. Ni igitero cyatangiye gute? Ni Wazalendo yaba yarateye mu 23 byifashe gute? Dusobanurire. Iyi mirwano yatangijwe na Wazalendo kuko nibo bari bateye, urukumva bari bavuye mu misozi yo hakurya kure cyane ya Ruberike, barazamuka umugambi bari bashaka kugira ngo bongere bafate Buhimba banambukanya no hakurya Shungo. Gusa ko 23 kuva muri iki cyumweru imirwano yatangizwa kuwa kabiri nyine w'iki cyumweru, bakomeje gusubira inyuma. Wazalendo bari kwirukanwa cyane, ubona ko 23 yongereye imbaraga mu bijyanye na contre offensive. Ndabasuhuje kandi mbifurije kugubwa neza cyane. Nge nitwa Jean de Ndahimana. Iyi ni The USA New Times, abari umwanya w'amakuru abagezweho hano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko tukibanda cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turi ku munsi wo kuwa mbere tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Munyemerere aya makuru tuyahereye ku ntambara cyangwa se ku mirwano imaze iminsi guhera muri iyi weekend tuvuyemo, aho ingabo za AFC M23 na Wazalendo zacakiranye mu mirwano hariya Ibuhimba muri grupoma ya Waluwayungu uherereye muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru kuva ku wa gatandatu kugeza magingo ya hariya Ibuhimba. Rero hari imirwano ikomeye, ni mu mujyi uherereye ku mupaka uhuza intara ya Walikale na Masisi. Si ibyo gusa kandi n'ibitero bikomeye cyane byabaye ku munsi w'ejo kuva saa 12:45 zo mu gitondo cyo ku munsi w'ejo. Rero ni ibitero bikomeye byagabwe n'ingabo z'ihuriro rishyigikiwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, biri kubera mu duce dutuwe cyane kwa Bidega, Rugezi, Mikenke na Ruhinamavi. Ibi rero bikaba ari ibikorwa birimo gukoresha icyarimwe ingabo zirwanira ku butaka, imbunda ziremereye, indege z'intambara zo mu bwoko bwa KT-6 ndetse na drone za kamikaze. Ibintu bimaze guteza impfu no guhunga kw'abaturage benshi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanjye Baraka Pascal, arere hariya muri Nord Kivu. Reka tuganire nawe atubwire uko kugeza magingo ya situation yifashe kuri iyi mirwano yahereye muri iyi weekend tuvuyemo hariya muri Buhimba kugeza magingo ya byifashe ibiti. Yes, ku murongo wa telefone turi kumwe na Baraka Pascal uherereye hariya muri Nord Kivu. Baraka, waramutse ute? Naramutse neza Jado, amakuru yawe? Amakuru ni meza cyane. Umutekano wifashe gute aho ngaho muri Nord Kivu uherereye? Umutekano mu bice bitandukanye byamaze kubozwa na 23 kuri ubu ngubu. Rwose abaturage barahumeka, gusa ko ku mirongo y'urugamba ibintu biracyari moto nk'uko twari twabigarutseho mu kindi kiganiro. Baraka, muri iyi weekend hariya Ibuhimba mu mujyi uherereye hariya Walikale, ni ku mupaka uhuza Walikale na Masisi, habereye imirwano ikomeye cyane. Kugeza magingo yabyifashe bite? Ubu tuvugana muri biriya bice bya Buhimba mu cyerekezo nyine cya Walikale uvuye Masisi. Imirwano iratarimo kuko abarwanyi ba Wazalendo bari bazamutse bavuye mu misozi ya kure cyane ishira ahantu hitwa Mureke, bongeye kuba bahangana na 23 kuva mu ijoro rikera uyu munsi. Ni igitero cyatangiye gute? Ni Wazalendo yaba yarateye mu 23 byifashe gute? Dusobanurire. Iyi mirwano yatangijwe na Wazalendo kuko nibo bari bateye, urukumva bari bavuye mu misozi yo hakurya kure cyane
ya Ruberike barazamuka, umugambi bari bashaka kugira ngo bongere bafate Buhimba banambukanya no hakurya Shungo, gusa ko M23 kuva muri iki cyumweru imirwano yatangizwa kuwa kabiri nyine w'iki cyumweru, bakomeje gusubira inyuma, Wazalendo bari kwirukanwa cyane, ubona ko M23 yongereye imbaraga mu bijyanye na contre offensive. Mu cyumweru gishize Buhimba Wazalendo yigambaga ko yigaruriye biriya bice. M23 koko yabirukanyemo, ese koko bari barawigaruriye cyangwa ni bya bindi byabo nyine byo kwita? Bari bahigaruriye, M23 irasatira cyane ikoresheje imbunda ziremereye cyane za no kuhigarurira, haza no kugwa abenshi muri Wazalendo nk'uwitwa Ntiriri ku ruhande rwa NDC Renove, yakaba yari afite ipeti rya colonel nawe akaba yarahasize ubuzima. Umve ko bacitsemo igikuba basubira inyuma cyane, gusa ko imbaraga zabo ubu tuvugana zikaba ziri mu misozi ya Hikiro cyangwa se abazi lokalite Burende hakurya cyane, ni kure, niho basa naho bose bindi. Bwana Baraka, ko dukomeje kubona abarwanyi ba FDLR bamanika amaboko bagashyira intwaro hasi, hari imbaraga zaba zitangiye kugabanuka ku ruhande rwa Wazalendo? Imbaraga ziri kugabanyuka kuko umuhanda wa Karembe Mpeti muri Kisimba na ubu ngubu tuvugana wamaze kuba wafungurwa, kuko M23 nayo yongeye kohereza imbunda ziremereye muri kiriya cyerekezo. Hari haswi cyane kuba ubwinshi bwa FDLR mu misozi ya za Bihendo hakurya ya Bushimo, aha hose ni mu mipaka iri hagati ya Pinga no hakurya Kichanga mu cyerekezo gisubira inyuma mu burengerazuba bwa Masisi. Umve ko FDLR bari kugenda batakaza imbaraga cyane nyuma yo gukubitwa muri lokalite ya Mbombi no hakurya cyane muri groupement ya Kisimba, hose akaba ari muri Warikale. Yes, Baraka, abayobozi bagiye batandukanye barimo guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, uyu nguyu Colonel Bahati Musanga Elasto n'abandi bafatanyije bakomeje kugenda bakora ingendo mu bice bitandukanye aho muri Nord Kivu, ari nako bakangurira abaturage kubwira bene wabo bave mu mashyamba baze babiyungeho bave muri FDLR na za Wazalendo. Abaturage bari kubyumva cyangwa nugukomeza nyine kubibumvisha? Hari ubutumwa buri kugenda butangwa n'aba bayobozi batandukanye ku ruhande rwa M23 burimo guhumuriza abaturage no gufatanya kwishimira umutekano wamaze kugarurwa n'ingabo za M23 mu bice byose birimo Masisi na Rucuru. Aha wumve ko umugambi nukoreka abaturage ko ubuyobozi bwamaze gushingwa, kandi ko mu minsi iri imbere haraza kuba hakumvikana inkuru nziza irimo kuba abaturage bose bari mu bice byabohojwe bagiye kwigumura ku butegetsi bwa Kinshasa. Kinshasa nayo iri kugenda yatumurira uvuga ko ishaka no guhindura itegeko nshinga. Ibi ngibi rero byose bikubiye mu bijyanye n'ubutumwa M23 iri kugenda itangariza abaturage, inabereka umugambi uwariwo n'icyerekezo M23 ifite. Ariko Bwana Baraka, mu gihe Perezida Felix Tshisekedi yahindura itegeko nshinga bikaba official, ntabwo byaba ari inyungu kuri M23 igashinga leta yabo? Aka kantu uvuzeho ni nako abasesenguzi benshi ku ruhande rwa M23 bari kugenda basubiramo, nk'uko mu gihe Kinshasa yaba yibeshe igahindura itegeko nshinga bishobora gutuma iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihura n'ingaruka zo kuba cyacikamo ibice. Aha tutavuga ko ari inyungu ku ruhande rwa M23, ahubwo ni ukuvuga ko aba ari intege nkeya nyine zigaragaye ku ruhande rwa Kinshasa, kuko M23 umugambi wabo nta nugukomeza kuboza abaturage bose ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange kugeza Kinshasa. Ntabwo twabyita nk'inyungu rero nyinshi, nubwo byaba bibaye bikaba wenda M23 itabyifuzaga, kuko bo
nta nubwo bashaka ko iri tegeko nshinga rihindurwa. Bwana Baraka, aba bari kwerekana ko batishimiye ku itegeko nshinga rihinduka, mu mboni zawe ubona ari abantu bashyigikira AFC M23 mu gihe yaramuka igeze na Kinshasa? Mu bijyanye n'imiyoborere, kuko urumva ko inteko nshinga amategeko nayo yari yabishyigikiye ku itegeko nshinga rihindurwa, ariko ku munsi w'ejo baje kuba bakwisubiraho byanaciga kuba Perezida Felix Antoine Tshisekedi, kuko yari yamaze gukora conviction ku mpande zose zitarimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi. None birangiye itegeko nyine inteko nshinga amategeko nabo bamuhindutse, umve ko bitaraza kugira iyo bigera. Icyo warumbajije nuko mbese bariya badashigikiye ku itegeko nshinga rihinduka baba mbese bari ku ruhande rwa 23. Icyo twavuga aha ngaha nuko buri wese ari kurwanira inyungu ze mu ruhande rw'abanyapolitike bari kugenda banga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ahindura itegeko nshinga, ariko ku bijyanye n'umutekano bagaha amahirwe 23 kuko ibyikomeje gukora biri kugagariza icyizere ko abaturage bose bashobora kuzabohozwa bakava mu maboko y'abazanendo na FARDC. Bwana Baraka, nyemerera dusubire ku mirongo y'urugamba. Muri Nord Kivu ni he handi haba hakomeje kuba imirwano ikomeye, kuko abantu benshi nta kindi kintu baba bakeneye kumva ni ukumva aho urugamba rugeze mu buryo bw'amasasu? Ubu tuvugana mu misozi ya Binza, ahantu hakurya cyane, aha hose ni muri teritwari ya Rucuru, mu duce tutarabozwa na 23 tukirimo abambari ba SMC ba FDLR. hari kumvikana amasasu menshi cyane, wumve ko bakomeje kuresista hariya, ariko n'ahandi hakurya aha turavuga mu misozi ya Kateku uzamuka cyane mu mipaka ya Walikale, Masisi, Rucuru na Lubero, mu hagati naho hari kumvikana amasasu menshi. Ku mihanda iva Lubero mu bice byamaze kubozwa na 23, umanuka Lubero centre naho hari kumvikana amasasu. Wumve ko ibice byose bya Kivu y'Amajyaruguru birimo imirwano ku mirongo y'urugamba. Baraka, reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo. Drone za Kinshasa hariya muri Bidegu, Rugezi, Mikenke, Ruhinamavi, izi drone zikomeje kuhacana umuriro. Amaherezo y'ibi bintu araba yahe? AFC M23 kuki itari guhashya ziriya drone zikomeje kwangiza ubuzima bw'abaturage hariya bw'abanyamurenge ndetse n'imitungo yabo, ubuzima bukahatikirira? Kubera iki guhosha ziriya drone bisa nkaho byananiranye? Umve ko binagoye, kuko Kinshasa n'igisirikare cyabo cya FARDC bafatanije n'abarundi, urabona ko bamaze no kwitegura cyane ibikoresho byinshi cyane. 23 rero mu gihe nayo yamaze kwemera ko yubahirije amasezerano y'agahenge muri biriya bice, wumva ko abaturage nibo bari kuhahurira n'akaga. Ibi ngibi bizavamo n'ibirego byinshi, kuko abaturage bakomeje kwakikirira. Ntabwo rero tuzi ibizavamo mu gihe cyo 23 nayo yaba yisubiyeho ikaba yakubura imirwano ku mugaragaro. Mwumve ko bari abaturage bakeneye gutabarwa. Twe nk'abanyamakuru turi kugenda twandika, ari nako twereka amahanga bikomeje kubera muri turiya duce. Kubera iki Kinshasa nyine yakomeje kwibasira abanyamurenge hariya ibamisha urufaya rw'amasasu? Kubera iki? Hariya urabona ko harimo ibintu by'ivangura ry'amoko cyane n'abarundi bari kugenda bagiramo uruhare mu guhohotera abaturage ba turiya duce, cyane abiganje mu bwoko bw'abanyamurenge. Kinshasa rero ifite umugambi mubi wo kuba yatsemba bari abaturage, ari nako tuvuga ko hari n'abanyapolitike bamwe muri turiya duce nabo bari kugenda bagaruka bagambanira abaturage ba hariya. Mbese wumve ko ni ikibazo kiri international kizanavugwaho na communauté internationale mu gihe hazatangizwa iburanisha
ku bijyanye n'abayobozi bari kugenda bashyigikira banahembera umwuka w'intambara muri turiya duce. Bwana Baraka, ndagira ngo uduhe umucyo ku mashusho amaze iminsi akwirakwira y'abarwanyi ba M23 bagaragaza ko bishimiye guhabwa agahimbazamusyi. Aya makuru yaba ariyo koko byarabaye abarwanyi ba M23 batangiye kubona motivation mu buryo bw'amafaranga? Iyi nkuru rwose akaba ari inkuru nziza ku mirongo yose y'urugamba ku barwanyi ba M23. Uku kwezi bakaba bose aho baherereye barakiriye umushahara nyine wabo wa mbere. Unabona ko bishimye cyane, ari nako bavuga ati noneho bagiye kurwana inkundura, bashaka kugira ngo nabo birire ku mutungo wabo. Abana ba Masisi babonye umushahara, abana ba Rucuru babona umushahara. Mwumve ko ari ibyishimo biri kugenda binagaragara mu migi yose iri munsi y'ubuyobozi bwa M23. Aya mafaranga rero akabaje mu gihe abasirikare bari bamaze igihe kirekire bakora ubwitange gusa, nta nyungu bateze. Baraka, muri rusange ubwo mu buryo bw'incamake ubwo nuko umwuka uhagaze, nta ntambara zidasanzwe ziri muri Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo zishobora guhungabanya umutekano ku buryo abaturage bashobora guhunga bakava mu byabo. Abaturage ba Bukombo ahangaha ni hakurya nyine twari twabivuze mu kanya ya Mweso. Abaturage bari mu misozi ya Cyamabuye bashobora no guhunga mu kanya bakaba baje gushakira umutekano ahazwi nka Mweso no hakurya Muhongozi, kuko M23 yabyutse kare nyine ijya gukora ama operation kureba uburyo yakwirukana abambari ba SMC bari FDLR bakomeje kubuza umutekano abaturage muri turiya duce. Ahangaha niho hateje impungenge gusa ko situation mu kanya ishobora kuba regle kuko M23 yamaze kwipanga neza. Bwana Baraka, reka tugushimire cyane kuri ako kazi gakomeye uba wakoze ko gukusanya amakuru. Sawa Jado, turasubira. Arakoze cyane Baraka Pascal kuri ayo makuru. Urumva ko rero ni inkuru nziza ku barwanyi ba M23 abo batangiye kubona agahimbaza musyi uko bafasha nabo kwiyubaka mu buryo bwabo bw'ubuzima bwabo busanzwe ndetse no gufasha imiryango yabo. Urumva ko rero ni inkuru nziza cyane. Rero nkuko twari tumaze kubigarukaho n'ubundi guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru abashyizweho n'ihuriro rya AFC M23 y'ungu ni Colonel Bahati Musanga Erasto rero yagaragaje ko biteguye kwirukana umutwe w'iterabwoba wa FDLR no mu bice igenzura bakayigeza muri Walikare. Asaba abaturage rero kwitandukanya n'uyu mutwe washinzwe n'abanyarwanda basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi. Rero ibi ngibi yabigarutseho ubwo yaganiraga n'abaturage yariya Impati muri teritwari ya Masisi muri groupement ya Bashari do Mukoto, abereka ko abana babo bari kwifatanya na FDLR badakwiriye kuba bari kwifatanya nayo. Rero yakomeje agaragaza ko bagiye guhangana na FDLR bakayirukana, bityo abanyekongo bari kumwe nayo bakwiye kwitandukanya nayo. Colonel Bahati Musanga rero yavuze ko abari kumwe na FDLR yabafashe bugwate kandi bariho nk'imfungwa, bityo nk'abaturage bari bakwiye gusaba abana babo kurekera kwirukanka inyuma y'intera hamwe. Yagaragaje ko abo basore nibemera kuva muri FDLR bazerekeza irumanga bagatozwa agaciro ko kurinda abaturage. Byashimangiwe na Colonel Nzenze Imani wavuze ko biteguye kwakira abanyekongo bari muri FDLR cyangwa muri Nyatura. Yisheje abaturage rero ko bazabarindira imitungo yabo, imirimo yabo, kandi ko nta musirikare wa M23 wemerewe gutunga urutoki imitungo y'abaturage. FDLR ni umutwe washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 barimo intera hamwe ingabo zatsinzwe exfare bahoze mu butegetsi bwa Habyarimana biganjemo abahungiye mu burasirazuba bwa Zaire hahindutse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva rero
abantu bahunga bahora barota gusubira mu Rwanda binyuze mu ntambara bagakuraho ubutegetsi bagerageje kenshi gutera u Rwanda baturutse mu mashyamba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibyabahira ariko na n'ubu ntibarava kwizima. Rero hari abarwanyi ba FDLR babonye ko intego bihaye batazayigeraho nyuma y'ibitero byahitanye bamwe mu bari abayobozi babo, ariko abandi nka perezida wayo Lieutenant General Victor Byiringiro barahiye ko badateze gutaha ku neza. Abayobozi rero ba FDLR babonye ko iyobokamana ari umwe mu maturufu azabafasha kugumana abarwanyi cyane cyane urubyiruko. Bashyizeho amatsinda y'abahanuzi abizeza ibitangaza akabasobanura ko urugamba rwabo rushyigikiwe n'Imana kandi ko bazajya ku butegetsi bw'u Rwanda. Ingengabitekerezo ya jenoside rero n'indi ntwaro ikomeye ya FDLR, abayobozi bayo bigisha abakiri bato ko u Rwanda ruyobowe n'abatutsi kandi ko ari abantu babi. Ibyo bigatuma rero bakura banga igihugu nubwo abenshi badatinda kubona ukuri bagataha. Rero ntibigarukiraho kuko umurwanyi wa FDLR yumva ko aramutse ahuye n'umuntu utuye mu Rwanda aba agomba kumugirira nabi cyangwa se akamwica nk'uko byagenze mu Kwakira kwa 2019 ubwo Rudurunana yateraga i Musanze ikica abaturage 14. Abayobozi ba FDLR n'abashyigikiye bumva ko badateze bumva ko batageze ku mugambi wo kurimbura abatutsi bose. Barota rero ko baramutse bageze mu Rwanda basubiramo genocide. Andi makuru nuko Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo n'abahoze ku rugerero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko umutekano n'ibikorwa bya gisirikare bihagaze neza mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ndetse na Ituri, aho hakomeje ibikorwa by'iterabwoba by'umutwe wa ADF ndetse n'intambara bavuga ko baterwa ngo binyuze mu ngabo za AFC M23 zishyigikiwe ngo n'u Rwanda. Guy Kabombo rero yabitangaje mu nyandiko yagejeje ku nama ya 92 y'abaminisitiri yabaye mu mpera z'icyumweru gishize, aho yabereye muri Cité de l'Union Africaine i Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, agaruka ku bikorwa bya gisirikare byo guhangana n'umutwe wa ADF ukomeje kwica abaturage no guteza umutekano muke muri icyo gihugu. Avuze ko igitutu ingabo za FARDC zashyize ku barwanyi ba ADF mu karere ka Mambasa muri Ituri cyatumye abarwanyi batatana ndetse bamwe basubira mu bindi bice birimo intara ya Haut-Uele. Nk'uko rero byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma wasomye imyanzuro y'iyo nama, guverinoma yavuze ko ibikorwa byo guhiga abo barwanyi bikomeje ku mugaragaro mu bikorwa rero bikorwa n'inzego z'umutekano ndetse n'igisirikare. Ku bijyanye rero n'intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo, Minisitiri yavuze ko FARDC ikomeje kwihagararaho no guhangana n'ibitero by'umwanzi. Yanashimye abasirikari ba Kongo bari ku rugamba mu bice bitandukanye, ashimangira ko guverinoma ngo ikomeje kwiyemeza kurinda ubusugire bw'igihugu. Bibaye rero mu gihe gahunda y'ibihe bidasanzwe izwi nka Etat de siège yashyizweho muri Gicurasi 2021 mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, maze imyaka 5 nubwo yashyizweho hagamijwe guhangana n'umutekano muke. Abatari bake mu manyapolitike abaturage bavuga ko nta musaruro ugaragara yatanze ku kibazo cy'umutekano. Reka dusoreze aya makuru kuri iyi nkuru y'uko Minisiteri y'Ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko abo byemejwe ko bamaze kwandura Ebola yo mu bwoko bwa bundi buryo kugeza ku ya 13 Kamena uyu mwaka bageze kuri 782 barimo 181 bapfuye. Iyi minisiteri rero yasobanuye ko ku ya 16 Kamena habonetse abantu bashya 72 banduye iki cyorezo barimo 29 bapfuye uwo munsi. Iyo mibare rero iri hejuru, ariko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isobanura ko byatewe nuko hashyizwe imbaraga mu gukurikirana ubwandu. Mu bashya rero bagaragaye iki cyorezo harimo 56 bo mu ntara y'Ituri mu bice birimo Mongibwaru, umujyi wa Bunia, Rwampara ndetse na Nyankunde, ndetse na 16 bo muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice birimo Butembo na Katwa. Kugeza rero ku ya 13 Kamena abantu 40 bari bamaze gukira iki cyorezo muri rusange, barimo 5 bashya bagaragaye muri Rwampara, Mongibwaru na Mambasa hose mu ntara ya Ituri. Kugeza ubu rero nta muntu cyangwa kugeza ubu nta muti cyangwa se urukingo
bya Ebola ya bundi buryo biraboneka, ariko ubushakashatsi bwemeza ko ibimenyetso byayo bivurwa bigakira cyane cyane iyo umurwayi yivuje hakiri ikare. Reka ngushimire cyane wowe twabanye muri aya makuru, mukomeze munogerwe na gahunda zose z'inkuru n'ibiganiro tubagezaho kuri The USA New Times. Jye nari Jean de Dieu Ndahimana, mugire ibihe byiza.